Tako, kot smo obljubili, sedaj je z nami del ekipe in sicer najprej vadim režiserja Damjana Nenadiča, montažerko Sandro Bastašič in koproducentko Petro Seliškar. Se usedemo? Ja. In tako, kot rečeno, vsak, ki želi kaj vprašati, naj samo dvigne roke, da dobi mikrofon. Pogovor bo potekal v hrvaščini, oziroma pač toliko, kolikor znamo mešati, upam, da je okej. Če bi kdo rabil kakšen prevod, me lahko kasneje pocuka in povzamemo. Dok se ugrije publika. Možda, kako je nastala priča? Je li bila najprije priča, pa onda si odabrao ova dva karaktera ili poznao si Niju i onda je nastala priča? Pa Maju i Mladena sam upoznao preko jedne nevladine udruge koja se bavila promicanjem psihološke raznolikosti, jer ljudi koji su osnovali tu udrugu svi su imali iskustva sa psihijatrijskom sustavom u Hrvatskoj i meni je već sama činjenica da su se oni udružili i počeli pomagati jednim drugima bio materijal za filmsku priču i baš moment u kojem oni sebe nazivaju, odnosno smatraju psihički raznolikim, a ne psihički oboljelim, mi je bio nekakav drugi način gledanja na cijelu tu stvar i došao sam tamo i prisustvovao tim nekim njihovim grupama podrška gdje jedni drugima pričaju svoje probleme i pomažu si i već su i te grupe podrške koje smo snimili također bile materijal za film, a onda sam shvatio da ako želim nekakav emotivni uvid u njihov svakodnevni život, da moram primijeniti ovu tehniku u kojoj oni sami snimaju sebe, pa sam pitao neke od tih ljudi da li žele kamere da se doma snimaju i da rade svoje nekakve video dnevnike i Maja i Mladen su pristali i tako su postali likovi. Onda bilo je nasnimanog dosta materijala. 240. Je li bilo dosta teže? Ako bi sam snimio, sad si imao puno materijala koji nisi imao toliko kontrole i Sandra isto kad je montirala, može Sandra? Sandri je to bilo teže, lakše. Da, imali smo 240 sati materijala i zapravo sam ja bila od početka tamo gdje već prvu godinu kad su se snimali mi smo polako gledali šta oni snimaju, jer prva godina je bila jako freestyle, kasnije smo im davali nekakve opće zadatke kao šta je za tebe Bog, šta radiš kod kuće. Što je sreća za tebe. Da, ali da, i odmah smo na početku počeli malo se igrati s materijalom, ali je cijela ta montaža dugo trajala, jer kao dokumentarni film i onda mi kažu, sad smo gotovi sa snimanjem. I onda, evo, gle, u Sloveniji se otvara muzej ludila i onda to, i onda zubar, i onda čim staviš nešto usred svog šnita, to je drugi film, drugi ritam i onda opet ponovo. Tako da zbog toga je dugo trajalo, ali dobro, i dobili smo nešto iz tog dugog procesa. Koliko je trajao ovaj period u kom su se snimili i koliko je trajala ova faza postprodukcije, odnosno montaže? Snimali su se 3,5 godine, a mi smo montirali oko 1,5 godine. S tim da ne računamo gledanje materijala. Da. Ok. Medtem se je že mogoče kdo upogumil, samo dvignite roko, vprašajte, povejte mnenje. Izvoli. Hvala. Možda jednostavno pitanje, kako to primaju psihijatri? Mislim, ipak su neke tvrdnje izglede općenito, pa da sam ja psihijatar, možda bi jebite se psihijatri. Znači, reakcije. Ja. Pa nažalost ne znam ni za jednu reakciju od psihijatra, jer nisam ni vidio... Nije ništa rekao ili... Nisam vidio ni jednog psihijatra na projekciji, tako da... Izbjegavaju? Pa da, mislim, mi smo jako pazili jer mi smo zaista nudili situacije iz njihovog svakodnevnog života, ali u tim njihovim situacijama se ne može izuzeti moment da nešto ne valja sa psihijatrijskim sustavom u Hrvatskoj. Meni je zapravo, ali Sandra je tu mene dosta iskontrolirala
jer sam ja bio ljut na način na koji psihijatrijski sustav funkcionira u Hrvatskoj. Međutim, na kraju u filmu nije to manifest protiv psihijatrije, to je jednostavno njihov život koji tako izgleda jer je psihijatrijski sustav u Hrvatskoj takav. A Maja posjećuje psihijatra, više ne, ali kad je bila bolesna, jedanput na mjesec i to je plaća zdravstveno osiguranje, 15 minuta je tretman. Toliko dobije vremena od hrvatske psihijatrije, evo, 15 minuta mjesečno. I imali smo snimljene psihijatre, međutim na kraju smo se odlučili da je ovo sasvim dovoljno prikazati kako žive i da je poprilično jasno i kakav je onda sustav. I ono što je znakovito je da nismo dobili reakciju od psihijatra, ali puno ljudi na projekcijama nam je kasnije prišlo i govorilo kako ne valjaju stvari ni kod njihovih prijatelja, braće, sestara i tako dalje. Tako da mi je drago da film otvara među ljudima taj dijalog. Ne samo u Hrvatskoj, i u Švicarskoj smo dobili isto. I u Švicarskoj psihijatrijski sustav ne valja, tako da. To je... Općenito nešto, ja mislim da moment da mi definiramo užasno je meni bilo najčudniji moment da čitam Majine nalaze i ja nisam stručnjak i to mora biti stručno, ali kad se tog naniza puno kroz 15 godina, užasno je čudno doživjeti taj moment da se Maja doživljava samo kroz taj neki jako uski okvir. Nismo mi samo osobe zato što smo malo bipolarni ili smo jedan dan ovakvi, drugi dan mrzimo mamu, treći dan mrzimo sebe. Mislim da tu već u tom kako psihijatrija analizira osobnost je već problem, jer ja sam se sprijateljio i s Majom i s Mladenom i ne doživljavam Maju kao osobu. Više sam ja bipolaran od nje. Izvolite. Prvo, zahvaljujem se za film, meni se čini izvrstan. Stvari bi pitao, kako su Mladen i Maja danas? Maja je super, Maja već 2,5 godine ne pije nikakve lijekove i jako je društveno aktivna, također je i politički aktivna, učlanila se u jednu ovako zanimljivu stranku i pobjedila na malim lokalnim izborima i vodi mjesnu ekstremna ljevičarka je postala i aktivna je u stranci koja se zove Radnička fronta i bori se za prave radnika. I vodim, jedna je od, kako se to kaže, načelnika u mjesnom odboru u njezinom kvartu u Zagrebu, tako da i zato je danas nema s nama. Mladen se prehladio, inače baš su htjeli doći vas pozdraviti. Kako je Mladen? Inače... Mladen je smanjio količinu lijekova, nije skroz bez lijekova. Bolje mu je, puno je društveniji, užasno mu je ovaj film puno značio, išao je s nama na nekakve projekcije i oboma je ovaj film puno značio jer je to prvi put nakon dugo vremena da su oni bili odgovorni, da su morali biti odgovorni i da su bili uključeni u rad zajednice. Znači problem i Maja i Mladen dobivaju socijalnu pomoć jer su nesposobni za raditi. I to je samo začarani krug, što ih više izolirate iz društva, to su njihovi simptomi gori. I sad nakon dugo vremena su oni zapravo bili uključeni u zajednicu, morali su meni i Sandri donositi materijale, bili su oko toga nervozni, prolazili su neki proces i konačno su imali osjećaj da nešto vrijede jer neko gleda šta oni rade, tako da im je sam film bio terapija. To pogotovo možete vidjeti u Majinom materijalu jer je ona obsesivno snimala sebe, tako da je kamera postala najbolja frendica. Možda pitanje kako se uopšte došlo ovo kolesje, ovo psihijatrije, jer sad kad ju gledam, svako od nas ima problema, to bi se moglo kao ako instanca prvi put sa psihologima, sa nekim, onda, kako su završili ovom? Pa oboje zbog roditelja, uglavnom na kraju su ih roditelji uputili tamo, a pogotovo Mladenovi roditelji su iz male sredine i religiozni su a Majina mama je također imala neke psihičke probleme i jednostavno je to ljudi koji nisu dovoljno informirani i educirani da poduzmu neke druge akcije, nego odmah stave u kalup i šalje u bolnicu. Še kakšno vprašanje? Aha.
Mene bi v slovenščini bi vprašala, zanimalo bi me, kako pa družba sprejema take bolezni na Hrvaškem in omenili ste, da je 15 minut nekako obravnava pri psihiatru. Kako pa je urejena psihoterapija v tem primeru na Hrvaškem, če morda veste? I kako reagira društvo? Aha, za psihoterapiju ne znam, nisam nikad bio, makar bi možda trebao. Ne znam. Problem je veliki, ako ste pitali da li kako društvo reagira na probleme kao što su Majin i Mladenov. Ljudi koji su, moja mama je bila šizofreničar i kad to kažem svaki put imam osjećaj da doživljavam neku stigmu, jer da mi je mama bila bolesna od nečeg drugog, onda ok, ali ako mi je mama šizofrenična, sigurno nekaj ne valja sa mnom. Tako da znam da su se Maja i Mladen baš u cijelom tom procesu puno borili s tim, zapravo jer sama činjenica da možda boluješ ili imaš takve probleme automatski te stigmatizira i automatski gubiš prijatelje. Mi smo im kad smo počeli zadavati zadatke, rekli, pošto smo vidjeli da je uglavnom su Maja i Mladen u kadrovima, rekli smo moramo imati druge ljude u filmu i govorili smo im da se snimajte s prijateljima. I onda su oni kao prvo govorili da se niko ne želi snimat, da bi na kraju shvatili da zapravo tu puno prijatelja ni nema. Da se to zaista radi o jednoj osobi. A za psihijatrije i psihoterapije ne znam što bih vam rekao. Znam da je samo neke statistike, znam da je porast psihičkih oboljenja u Hrvatskoj u zadnjih 5 godina dupli, znači 50% ili 50%. I da se dešava mi imamo jednog jako zanimljivog psihijatra u Hrvatskoj, dr. Tore, koji se zapravo zastupa nekakav antipsihijatrijski smjer, jer tvrdi da zapravo zbog monopola farmakoindustrije, a i općenito zbog tog jakog liječničkog lobija se dešava psihijatrizacija društva, jer danas je svaki najmanji dijete nemirno, automatski ima ADHD, nešto, ima F22, F65 i tako dalje. Znam, evo, tako čisto neke šture statistike, a zapravo, kao što sam rekao prije, nismo se bavili toliko stručnim dijelom psihijatrije, koliko smo se bavili kako to djeluje na ljude koji koriste tu psihijatriju. Aha, ja bih samo dodala, u jednom trenu Maja i Mladen pričaju to kako njima treba razgovora sa njihovim psihijatrima, ali onda objašnjavaju jedan drugome da imaš novaca, onda bi platio to što ti država ne daje, nego pravog psihoterapeuta i onda bi pričao s njim, ali jednostavno kako su u tom začaranom krugu tablete, socijalna pomoć, oni si ne mogu priuštiti neku takvu kvalitetniju pomoć u tom sistemu. Mene zanima, kako su oni bili dosta u početnoj fazi dijagnosticirani kao šizofreniki ili kako je dijagnoza od stvari njih dvojice? Oboje imaju granični poremećaj ličnosti i oboje imaju građanski PTSP, posttraumatski PTSP. Ali, međutim, kako su se liječili dugi niz godina, te dijagnoze su se mijenjale zajedno sa psihijatrima, tako da oni imaju puno tih F-ova i brojeva i Maja je recimo u tih 14 godina popila preko 40 vrsta lijekova. Znači, njoj su se zubi otopili od lijekova, imala je 2 toksična hepatitisa, zadnje je morala ići na operaciju žuči, i vidjeli ste u filmu u ostalom, da, tako da je... Da, evo, ostavili smo dijagnoze u Sloveniji, ne? U muzeju na Rostu. U muzeju ludila. Izvolite. Ja? Halo? Jaz bi vprašala tle gor. U filmu ste pokazali, kako Maja prenehala jemati tablete in mene zanima, ali to prenehanje je bilo postopoma ali enkratno, naprimer u enem dnevu. Prestala je sa svim osim sa Normabelima, znači jer je imala dosta jake krize kad je prestala uzimati sve te lijekove, a i onda se morala neko vrijeme s Normabelom samo da ne doživljava taj tremor i da nema anksioznost. Ali onda je i taj Normabel s vremenom smanjivala dok ga skroz ni njega nije izbacila van.
Najprej čestitke, spoštovanje. Jaz sem namreč tudi že 5 let aktivistka mal na tem področju, več kot 20krat hospitalizirana, bila pred 15 leti. Vem, da je to, kako ne rečem, jaz sem komaj preživela, ne, in je spoštovanje vsakmu, ki se tega loti oziroma na glas govori, dejansko te zadeve bi mogli spraviti pred sodišče, ti ljudje v zapor, ker to, kar se dogaja, da smo mi komaj preživeli po njihovem miksu tablet, je grozljivo, ne. Tako da to me zanima, kakšen je vaš cilj, kaj želite s tem doseči, samo zaveščati ali te zadeve spraviti na višjo raven, država, zdravstvo, nekdo mora za to odgovarjati, ne. Jaz sem komaj preživela, če se ne bi sama prijela v roke, meni je odpovedovala vse pod zdravili, voda mi je uhajala, oči, v glavo mi je nazaj vlekal, tresla sem se, ne, hude zadeve, tako da spoštovanje, samo zanima me, kaj pa je vaš cilj, samo zaveščati ali kaj premakniti na tem področju, ker te ljudje zelo trpijo. Jaz vem, da sem si želela, da bi me kdo ustrelil, ker so mi dajali 2500 mg zdravil, bolj da bi me kdo ustrelil, ker da jaz živim. Ne, in te, ki jih poznam, žal več kot 15-20 mojih soborcev je mrtvih iz tistega obdobja. Torej, večinoma smo vsi postali debeli, nismo imeli več volje, ne želje, prisluhe, privide sem dobivala pod temi strupi, to zame niso zdravila, ne. To zame niso zdravila. Pa evo, mislim baš zato, mislim to je jedan od razloga zašto smo i snimili taj film, jer nam je bilo užasno važno da zapravo da izađe van to, da ljudi znaju na koji način se, mislim šta se događa jedanput kad uđeš u taj začarani krug sa psihijatrijom. Da se potakne dijalog i da, jer nenormalno je to, ta količina lijekova koju je Maja dobivala, to jednostavno nije, to nije normalno. Ne znam kako bi to drugčije objasnio. Sad da li će neko više reagirati ili ne, mislim, mi smo samo filmaši, ovo je najviše šta mi možemo napraviti. Ali već ta diskusija da nakon svake projekcije neko dođe i svi imaju nekog sestru, brata, poznanika i da se prvi put kao otvoreno, bez ikakvih straha i predrasuda može pričati o tome, već vidiš ushićenje da im je i to već puno i meni je to dosta. Još ako se neko rasplače, super. Ovdje. Ja. Izvolite. Jedno pitanje. Mene zanima kakva je bila vaša motivacija na početku snimanja. Znači, mi gledamo tu prvu polovicu filma koja je prilično morbidna, crna, oni su pasivni, ne vide rješenje, ništa. I onda se odjednom sve promijeni i zapravo imamo neki happy end, ne? Što je super. Pa me zanima, vi niste to verovatno anticipirali na početku ili kako je to bilo? Ne, nismo. Imali smo potpuno neku drugu narativnu strukturu na početku filma, jer zapravo moja ideja je bila da pratimo više ljudi iz te udruge i da pratimo sam rad udruge, jer ta udruga koja je tada bila aktivna, imali su ideje kao što je osnovati Madhouse, znači community za ljude koji imaju probleme, gdje jedni drugima pomažu, pa su htjeli organizirati Mad Pride, gdje su htjeli izaći na ulice i reći mi nismo ludi, mi smo samo drugačiji, pa su organizirali su čak i Mad Week, gdje su napravili otvorene tribine i simpoziji, gdje su svi korisnici ili bivši korisnici psihijatrijskog sustava mogli doći pričati o takvim stvarima. Izdali su i manual za odvikavanje od tableta i tako dalje i tako dalje. Međutim, unutar te organizacije se desio raskol i ta organizacija je otišla u neki drugi smjer, što za naš film nije bilo povoljno, a na kraju smo isto shvatili da materijal koji su Maja i Mladen donijeli je puno snažniji nego aktivnosti koji su se dešavale unutar te udruge. Tako da smo se na kraju zadržali na Maji i Mladenu i kraj filma se ukazao u trenutku kad je Maja donijela odluku da više ne želi uzimati lijekove. Tako da u tom trenu smo znali da imamo nekakvu čvrstu strukturu. A do tad smo bili očajni i užasno smo puno plakali u montaži. Jer mi smo, ove materijale koje ste vidjeli su relativno umjereni, materijale koje je Maja donijela su zaista brutalni, ali smo išli za time, evo može Sandra reći kojim smo se principom moralnim vodili. Aha, da, pa jednostavno nije bilo potrebe da drugi, odnosno Maja, sebe gleda u
takvom stanju koje je puno gore od ovog. Onaj njen hepatitis je stvarno najblaže od toga, jer je zapravo pa bilo je dovoljno sve te sitne stvari da čovjek sebi posloži u glavi i shvati težinu njihovog stanja. Ja mislim da nije bilo potrebno kao većina filmova, sad ona mora plakati, vrištati, ne znam. To nam je bilo nekako i iz poštovanja prema liku. Jer shvatit ćete koliko je teško i ovako, a čemu da je prikazujemo baš kad je ono na samom dnu. Možda samo još potpitanje što se toga tiče. Šta je bilo glavni motivator za njih? Po meni je najsnažnija scena bila kad Mladen odluči ići da se suoči s tim popom tamo. To je za njega bila velika stvar, pretpostavljam. Ili ona kad ide na groblje svojoj majci. To je isto kao neke vrste pomirenja. Je li to neko motivirao njih izvana ili su jednostavno sami odlučili to? Maja je sama, tijekom snimanja je Maja u jednom od snimanja najavila da se bliži godišnjica i da ju je to jako mučilo, tad je još bila i pila lijekove i nije joj bilo dobro, tako da smo zajedno s njom došli do toga da bi to trebali zapravo ići snimiti s njom, a Mladenu je to od početka bila želja. Njemu je i moment da mi snimamo film bio dobar alat da dođe do tog svećenika, jer se on silno htio obračunati s njim. Petra, reci. Ne, nego sam sam htjela da je na početku bilo više likova koji nisu u filmu, da, to možda nije loše da se kaže. Da, na početku smo pratili 4 likova, međutim 2 od njih nije na kraju moglo nastaviti sa snimanjem. Še zgore vprašanje? Dobar dan. Meni se super svidjelo da ste ostavili, da ste dozvolili tima 2 likova da sami praktično kreiraju narativu u ovom filmu, šta mi je super. Drugo je, znam par ljudi koji su sad, očito je ova udruga na neki način raspala, a ja znam sad onaj dio koji je u udrugi, koji super radi, oni radi peer support stvari koje mi u Sloveniji uopšte ni ne poznajemo, tako da idemo dole da se izobražavamo u Zagreb. A vrlo mi se svidjelo ovo isto sa svećenikom što je kolega upozorio, jer na neki način ovo me inspiriralo da su psihijatrija i crkva da rade po istim principima. Jednostavno moraš vjerovati bez nekih racionalnih rezultata u stvari koje ti ljudi, ne znam, traže od tebe i što ti daju i moraš se uzdati u neke viša bića da će biti bolje. To mi je bilo super u tom filmu. Hvala vam, slažem se u potpunosti s vama. Še kakšno vprašanje? Tu spodaj. Mene osobno zanima ova svadba koja je u filmu. Da je Petra. Ja. To je bila Petra je tvoja koproducentka zadaća. slovenska, ja. To je bila njegova naloga Mladenu da pokaže kaj je za njega sreča. In potem je snimao to. Jer Mladen nikad nije imao djevojku. I onda je doslovno došao i snimio tuđu svadbu, jer mu je to... A on je to posnio? Da, jer mu je to želja, da. Još uvijek, nažalost, nema djevojku. Da, mogu vam dati broj telefona. Biće vesel, a? Neće imati ništa protiv. Še kakšno mnenje, še kakšen komentar? Onda možda, što ste vi naučili tokom ovog procesa, postoji koji izlazak osim ovog dijaloga, jer farmacija, odnosno psihijatrija i u Švajcarskoj, što ste spomenuli, sve to je isto, u stvari samo filanje lekovima, a mislim da je ono što se vidi isto u filmu, bistveni problem to da se ne smatra pacijenta kao čovjeka, nekoga koji bi se mogli drugi leći, nego mu se samo, ajde, to je neko tržište, ajde da bacamo mi te sve... Da, sami ste, i to je to. Da, sami ste odgovorili na to pitanje. Mislim da je užasno bitno, da je ljudima koji imaju probleme užasno bitno zajednica i osjećaj da sudjeluju u tuđim životima, odnosno da se osjećaju voljenim. I koliko god zvučalo kao kliše, to je zaista najbitnija stvar. Te kad to nemate u životu, shvatite koliko je to
zapravo bitno. A kako su oni našli ovu grupu koje su to radi, koja je prikazana u filmu? To su... Preko poznanstva i uglavnom iz kliničkih bolnica. Ne? Niko iz bolnice ih nije uputio ovdje, ne? Ne, moja prijateljica je osnovala tu organizaciju i onda je zapravo tako povezala te ljude. Ok. Še kakšno vprašanje? Še kakšno mnenje? Petra, želiš ti? Ja. Ne, izvoli. Ja bi samo da Petra kaže kako će, kolege Slovenci će fino lijepo su organizirali distribuciju ovog filma, na to sam full ponosan, pa možda da Petra sam kaže par riječi. Film je nastal v slovensko-hrvaški koprodukciji Restart in pa Petra Pan, firma od Petra. Ja, jaz sem vesela, da sem koproducent tega filma, predvsem zato, ker je Oliver, glavni producent, prišel k meni in je rekel, imam enega biologa, ki bo delal film v norcih in sem rekel, to pa moramo. Se hecam. Ne, ampak res, Damjan je biolog po izobrazbi. Vesela sem, da je film prišel na ta festival in da bo potoval po malih mestih v Sloveniji. Da smo, zahvalila bi se Niki Gričar, ki je fino organizirala distribucijo. Mislim, da je to film, ki ga res mora čim več ljudi videti, uporabnikov, neuporabnikov, ljudi, ki se bojijo norosti in ljudi, ki mogoče nimajo nič skupnega s tem, ampak bojo boljše razumeli, zakaj pravzaprav gre v celem procesu. Zahvalila bi se Muzeju norosti, ki se mi zdi, da je en lep primer, kako se v bistvu... To so Trate, to je na meji z Avstrijo, praktično Gornja Radgona, in celi ekipi Sonji, Vitu Flakerju, ki dejansko počnejo na tem področju nekaj posebnega. No, jaz sem preko procesa filma spoznala, kaj počnejo, se mi zdi, da so super in hvala jim. No. Pa seveda ekipi Brandu, postprodukcije, Juliju, vsem ostalim, ki so nekako ta film iz nekih posnetkov skupaj z super velikim delom, ki ga je Sandra in Damjan, ki sta ga naredila v postprodukciji, ki se mi zdi res presežek, iskreno. Na koncu zapakiral film, da je ta film sem bil prikazan tudi na Locarnu, na velikih festivalih po svetu, ker nismo imeli teh ambicij na začetku, no, mislim tako. Da sem pojasnil, v okviru Art Kino mreže bo prikazan, kdaj se bo začel prikazovati film? Ja, pa tudi v manjših mestih. Zdaj bi morala Niko vprašati točno kdaj in kje. Spomladi, mislim. Zdaj se začne, v Kinodvoru se začne od četrtka naprej v redni distribuciji, potem pa gre po manjših mestih. Je pa tudi pripravljamo pred Cukrarno v bistvu poleti eno projekcijo za brezdomce, za ljudi, ki pač se nam zdi, da bi morali ta film videti. Doživljajo podobne stiske. Mogoče Nika, kakšno besedo več? Ne? To? Ja, okay. Damjan, v hrvatski film več, koje su bile reakcije v hrvatske? To je sve, ok, dobro. Onda možda za kraju samo ovo što si počeo, istočnicu Langa, da treba više da se bojamo onih koji su školovani za to da ubiju, nego oni što se nam čini ludi i to je to. Da ponovim. Ja, ne mislim, ako želiš šta da dodaješ, da razložiš. Pa da, evo, nažalost, da. Shvatio sam da, pogotovo kroz pošto dugo trajao taj proces 5 godina i trebali smo biti posebno pažljivi s Majom i Mladenom da ne budemo, da ne ispadnemo eksploatatori, ovaj film nije o eksploataciji te lude teme. Razvili su se osjećaji i bilo je tu svega i svačega i postali smo prijatelji i Maja i Mladen zaista, kad se družite s njima, nema tu neke razlike, mislim, barem što se mene tiče. Ok, to je vse. Potem želim vam še hvala, da ste bili z nama. Želim vam prijeten večer in čim več norosti na pozitiv način.